Falava o telefone nei mai le zi ufonga le lau mua i Wellington e. Ua mata i tu in nei ma le totoa ele mtanga aluenga le seifua maraloina fa pele malo ni usila le tulanga o ni sa ili linga fa anatinati ua fa nga solo nei ale fa alapo tonga o le seifua maraloina o le lololangi po le WHO i le vairusi fau o le fa ama i COVID-19 le ua maua i te tonu o le kontineta o Afrika. O le vairusi fau le nei ua fa ingoa ina e le WHO o le Omicron. O le tunu ingo o Botswana, e whapea o ina lea nā fua mai ai, mai o matua wawe nei ono pipisi ane i isi a tunu i le talawhata i saute o Awhelika, ma li potia ane ai i le whalapo tonga le seifua maraloina le lololangi i le aso luas fulfa o Novema. E pei ona silofia o le whaiunga o le vai aso na whaailoa alo ia mai ai le WHO o le alia e mai o le vai lusi le nei le Omicron o se tūlanga ua matua whaapopole na i le whaalapo tonga o le maua mai le tonu o Afrika. O lua i ripoti ua atangi ai le matua vave ma le sawa o le pipisi o le nei vai lusi pe a whaatusa i isi vai lusi o le whaamai COVID-19 e pei ona wheanga iei nei ma le lalolangi a toa. E tūlai mai le Omicron a o le nei lava i ta wiwi tātou i New Zealand whapea ai maisi atunu uma le lololangi ma le vairusi o le Delta le lava e le i maua sona waila au e tonga whiti ai. I le taimina i e to lua tangata o whaamaunia wa afia le vairusi le Omicron i le ai o Sydney e tusa o se lipoti mai le mtanga ruenga le seifua maloloina a le state o New South Wales sana po. O ia tangata o ni pasese a se vaalele na taunu watu i Sydney mai saute o Awhelika i le afiafio le stonai luas fulma le fitu o Novema. Sa whaia ia la suesuenga o le whaamai i le taimi na taunu wai mai o ana po le ana mawai le whaai unga ma whaamauni ai le aafio la ua ia i le Omicron. Ta ua fo ia whapea o ia tangata ua uma o na whaia o la tui pui pui o le whaamai mai ua whaanofo senei i se nofoanga whaapitoa. O tangata nei to lua o se vaenga o le pasese to es fulfa mai saute o Awhelika ia na o ane i Australia le malanga a le valele o le Qatar Airways. O leisi se fulu lua o le se fulfa le nei o whapefo i o na whaanofo e sea mo le umi e se fulu ma le wha aso. Ai tusa o le lua se lau ono se fulu o istangata o le pasese ma le au waa o lea valele ua whaatonu ina fo i ina ia whaanofo e sea uma ona ua mesolomia le ono a fia ai le vairusi. I New Zealand nei, o le fo i ua se ele lo e wha malu ia se pui puinga fau mo tangata e malanga mai i ni atunu useiva o Awhelika. Atunu nei a fia ai Awhelika i Saute, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi, whapea ma Mozambique. E se fulma le wha aso le umi o le awha anofo e se ai tangata malanga mai atunu umanei e pei ona ta ua ai le fitu aso e pei ona iai i le taimi nei. E lenga te ilea, ai ua na o tangata foi e umia le sitseni o New Zealand e malanga mai nuu nei o le awha atanga o na ulu fale mai i do tonu o le atunu. O le afuafuanga e tusa sa saunoanga mai le minister o whea ngai ma le wha mai o Chris Hipkins ua whaia Eina o mai aini fesota inga wala lata ma le malo Australia. Le foi ua wha malo ni ala toi pupu inga wha abitoa mo tangata malanga mai atunu uia o Awhelika. Sa lipotia mai le wha ingola vaia so o mawai atu nei le wha awau peo no pisi o no whanga e wha ieitu i pui pui o le wha mai i le tonu o le tu malo tele o Aukilani ai maisi ai fo isi ai te tele o le tunu ia i lātou o lo fia whaia o lātou tui a o le io o i aso malo lo i le wha ingola le tau sanga. I Aukilani la waia sa mai ta wina le o atu i le toa lua se lau tangata na whaia tui le tonu se taimi e tolu i tū la i le aso sa anafi. Mai na whaalia mai e stasio fo mai sa tiute ai pe tusa o le tasi vai tolu o tui pui pui na whaia o tui mua mua. O le whai ungo le vai aso ma le vai aso a tole nei o le awa noa whai ulea mo tangata e fia whaia tui mua mua. E te tau wai una whaia ia tui ina ia mauti noa e uma o lātou tui te ilua a o le io o atu i le Kerismasi. O pulenga uma whale mai whai tū malo i te tono New Zealand e le ngata ina tau whai ngāru nue e una ina le tui pui pui mua ma le lua ai o le hoi wa amata o na whaafsota i atu tangata ia amata atu i le so
o na nga wa ai whai o lato tui pui wha au popo le wha mai le booster vaccine. Wha mau ni mai am tanga luenga se fo maloloina o lo tu mau na ave le lato wha mua i le wha sopo lia o tui pui o tangata ua nga wa. Peitai, e iai tangata whai ngā luenga i matatae pei o le se fo maloloina ai mai se tangata ngā lului malai wa lele wha pēr mo le to tele o tangata mātutua le tunu ua atoa le taiono masina pe sidi atu taro na umo na whai o lato tui te ilua. Mai o lato uma ia ua nga maanei e whai o lato tui wha au popo. Wha mau maunga o loo iai e te tau no o il whai ungo le tausanga le nei ua o atu i le whase lau limas furu afe le a whai o tangata o le a nga waa mo le tui wha au popo le nei o le wha mai. E o mai le taimi nei, ua tolu sifulu afe la wha inga o tangata ua uma o na wha mautu o lato wa manoa po le whai o lato bookings mo le tui wha au popo. Ai mo tangata Pasifika uma e au fia i tātou sa moa e le aini bookings e mana umia na o le fia atoa lava leono masina taro na whailo tuilo na lua o na anga waa lo lea mo le tui wha au popo le nei o le wha mai. E matoa mawa e matoa tele le tunu o lo fia maua ia le pasi o le tui pui po le vaccine pass talu na whailoa mai le tulanga le malo i le vai aso tarwai. Lipo tia mai le mtanga luenga se fua malo roina le matua pisi wha asolo ngā tore la tu no fuanga tali ai telefoni mai le tunu e fia maua ia le pasi. O na nafi la le na whailo mo iai, o le ama whaio na maua se feso soani i le whainga o pasi nei o le tui, mai nisi o whale tarawai po pharmacies i 2SS o New Zealand, ina ia tu mama i na ai feso ta inga i telefoni, ai mai se lo penga o feso ta inga o lo tārasangi na ai le pasi wha apitole nei, mo e o uma o la tu tui ta ilua o le wha mai. E sidi atu e tolu se lau la whai o whale tarawai i 2SS o New Zealand o ma whai nei o na la tau whai a le feso soani. E o mai le teimi nei ua si lia i le 2 miliona le a whai o tangata ua uma o na whai o la tau pasi nei o le tui pui ia pe tusa le o le 5% o tangata uma ua whai ia la tau tui ta ilua. O le whawhita auli au tu o lo whea ngai ma le to te leo tangata o lo whia mauni pasi o le whainga tā leo na wheso o tai i lunga o wheso o ta inga wha teknolosi ai o nisi fwoi ia e le aini la tu telefoni whea veai po ni computer e wheso o tai ai. O le pasi o le tui pui o le wha mauni ngalo ia leo tui pui o le tangata e ona lea pasi. O le afso swani tele le pasi le nei e uru fale ai le tono no whanga e mo mia se wha mauni nga o whai tui pui pe a o nei ina wha o ngā ina le whainga whaua mo li wha ilo po le traffic light system i le vai luanga o le po le aso lua o te sema. Wha pe ho i o na whaia le malo Australia la toni pui nga wha apitoa mo tangata e malanga mai i so se atunu o le vaenga e a fia i le wha mai i tu ai ngā a tonga fitinga ma fuanga wha pe nei. O le lipoti au pitola ta mai o wha mai te tono New Zealand na wha ailo mo iai e tasi le maliu a se lau fast food whala wha i o mai fawal COVID-19 furuiva sa wha mauina i le sa ananafi. O le ngase na maliu e sili atu le se valu se furu te usanga le matua e wha pesa a tonga fitia i le whala mai tele i North Shore na tau fi ai i le aso lua se furu lima o November. O mai fawia ana nafi a fi ai se lau lua se furu ma le fitu i le tonu au Kilani, to o lua i Northland, iwa i le Waikato, to o wha i le Bay of Plenty, ma le tasi i le Hawke's Bay. E le ito iai nisi mai fau sa maua i le Wairarapa, wha pea i foi i a Wellington e Taranaki, a toa ma le Mid Central, wha pea le Lakes Region. To a valus furulua ngase sa tau fie le hola mai ona o le wha mai koviti i le asona nafi o lo au fia i le to iwa i le vaenga o ngase tinga ina le ICU. E isi vaenga o le tatu tala mo le nei tu la, lipo tia mai sa moa le tu ua le malo e stasiu tamali i o tele tu sanga o au na i le tofi wha amasino silio sa moa. O ia lea le fionga patu tia wasu e whale whatu sa polu, sa omi sa taimi o whengai ma se ngā se whaing tā. Se li poti le newspaper o le Newsline na ta o mai ai o le tai au le sa na wha mana vai nai le tua
ia ngā luenga lea au na I le fitu se fulu o na tausanga. Sa avele fionga patu ma fa amasinu silio sa moa mai le tausanga ya feive se lau iwa lua se ia o mai le lua afe se fulu ma le iwa ina ua malo loli taia. O ia o se tama whanau le fionga o vaiala sa o ina I le malisi mui vai fa pel kolisi sa ngato Iosefo I loto pa a o le imalanga mai I New Zealand nei moa awa onga I le University o Aukilani mo na whailonga whalohia na iwa I le tausanga ya feive se lau fitu lima. Na to e tali watu I Samoa ma amatanga lua ai le ofisa le lo ia le malo se ia o ai le tausanga afe iwa se lau waru wha na tofi ai e avea malo ia silia le malo. Ai o le tausanga afe iwa se lau iwa lua lea na tofi ai loa e avea ma wha amasino silio le tunuu o lona to o lua ai lea o alo matama whanau e Samoa ua o mia le tofiga le nei o le wha amasino silio le tunuu. O lona malo loli tai ai mai le tofinga e lua tausanga te luai na tofia I loa le malo le wha amasino sili le o lo o tu nei le foe le fionga ia sa tiu simativa pe rese. E se lau miliona ta la la wha Iosef Sosani wha au popo le malo New Zealand mo fiti wha pēma le tukuki e peo na wha ilo mai wha la o Italia nafi. O le Sosani wha au popo e wha abitoa e langolango ina inga luenga o whea ngai male tukuki wha pēai fo ima fiti e tali atua I le wha mai ko vitis fruiva a toa mga luenga I le toi wha le leio ni wha le tonu sa whea ngai mai atunu e lua le Pasifika e mafua mai le wha mai. Ta ua le minister vai Papua New Zealand ona naia mahuta ia le tumau pea le langolongo sua ale malo New Zealand I ngā luenga Sosani le wha le leia leo le tamau ainga o tumau tu o le Pasifika. E ono se furu biliona o le a langolango ai I fufuanga mga luenga le malo le tukuki ai wha se furu biliona ta la mo le malo fiti I lalo o le Sosani wha abitoa New Zealand. O le nei se leni ua o atua I le lua se lau se fuluma le 5 miliona ta la ua wha amatu atu le malo New Zealand mo le atukuki wha pe hoi mawhiti talu o na alia di mai le wha mai le COVID se fuluhiva. E talo na amata mai le wha mai oti le nei pe o na silfia ua o atu nei I le 5 se fulua afe wha se lau iwa se fulufa le a wha I tangata whiti ua maua ai ma le ono se lau iwa se fuluono o istangata na mali liwai. Ai o le atukuki e lei ai lawa stasi o maua I le wha mai e o mai I le taimi nei. E ta'alonga, e le o le ta'alonga I le wao le manu Samoa ma le au o le Barbarians le a sa wha moe whai e pele tania le wha unga le vai aso ona o wha te tenga o le wha mai. E whai e nei whai unga ai to iwas fulu minute o le taimi sa fuafua e a mata ai le ta'alonga I le malai Twickenham. Whaari e mai se wha sa longa alo ia a le uni le kopi a Engelani o le mafuanga au tū na tāwhi ai le ta'alonga ona popolenga I le saunga le mua tamata alo ia taruai e to ono tangata o le au o le Barbarians na mau I le wha mai e to whata mata alo ma le to lua o tangata o le pūlenga. Ai e ui ina le aise ta'alonga na whaia ai sao o la vai tono le malai le au le manu Samoa ma fa tino ai le la tu siva tau e fa fe tai ai le au mai mo sa ia I le taimi a to ai ma le tapo inga Samoa sa fa ia foi ma se sa nanga fa ma vai lungo le TV e stasio alo le tunu o levo na tu le manu Samoa o ia le na tu na te ka be tenina le au le talonga le nei o le Leo Joe te Corey ona sa ia na fa mo ma urunga o lana to ta longa le mo le au lo na tunu ona malo loli tai ai lea mai le kapi fa le va malo pe tai ia ele I tau lau o lona fa moe o le whaia onga le Barbarians le Leo Dave Rini le whaia onga ulu o le Wallabies a Australia ia mai to tele hoi tamata alo Australia mai isi atunu sa fa moe o la tu ta longa fa ma vai ia le kapi fa le va o le malo le langi o le whai wana nao le ni wha apoponga o telefou.